batatanye niko kugira ngo baragenda baza kwiroganiza ngo barebe ko bashobora kujagaruka gutera ariko nubundi byabwiye ute nubundi byababereye amabuye ko bararaswa tibafite ufite nta mpamvu ituma mu Rwanda nk'umuntu wa Rwanda ikaziba daburu karwana karashaka koreke oya nikindi bwana munyamakuru wenda ariko dukomereza kuba dukurikiranye hirya no hino nukuvuga ngo kaziba bari barirukanse ingabo z'abarundi n'ababembe n'abafurero aribo bazalendo n'abasharishari bavanze n'interamwe zase zikoze no genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 nukuvuga ngo bari bakoze izo bita communication indaki bamamazuzuza kuri uriya musozi n'ubundi ukikije nuza kaziba yose bari mu ndake bari bazimaze mu minsi 3 nukuvuga ngo noneho barasa gutya bakongera bakinjira mu ndake niyo strategy bari bakora ni nayo strategy n'ubundi ejo abarundi bari bakoresheje hariya n'ubundi za Ruvungi. Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye mwese kuri Joshua TV 1 Mibunda TV 1 ndetse na Rugenza na Joshua Entertainment. Aho se niho muzadusanga rero, aho se niho muzasanga ibiganiro byiza ndetse n'amakuru yizewe y'ukuri, amakuru yiwacu muri gakondo, ubwo ndavuga DRC ndetse n'abandi bose babishamikiyeho, dore ko Kongo ishamikiyeho ibihugu byose. Reka rero tubashimire bakunzi bacu bahora dukurikira umunsi ku wundi, dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya channel, muri abantu b'ingenzi cyane, niyo mpamvu natwe tudahwema kubashimira. Ntibisanzwe rero turi kumwe n'ubundi na musanzwe mumenyereye, turi mu kirambi ca Mibunda ndetse tukaba turi kumwe kandi na Rugenza. Reka rero niyegereze Mibunda umunsi ni uhumeka cyane. Rugenza ni bari uhumeka buke, yiyegereze Rugenza nawe. Rugenza ati uhumeka buke ya ubushatse abafite umwuka mwinshi ugiye kufungirana ngoturika arakantigeza avuga ngo yadafungura ndicana ngo kanwa kogaga. Ya shiti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV 1 Joshua TV Rugenza TV Joshua Entertainment. Aho ngaho niho muzodusanga, handi hose tuba tugenda dutera tugenda tubakubitiramwo, ariko aho ngaho niho base mugano w'abanyakenya zavangwa apandiyo base. Aho ngaho niho muzodusanga, itimu ni Joshua TV Rugenza TV Mibunda TV 1 kandi ni timu ihagaze neza koko muza mubibona ntaco twishinja. Bwana Rugenza interuro ni yayindi utakwisa umushitsi ukamumenya ko ukarohonga akirikare ukamuta gata rero kubera ko dushaka ko wisanzura mu mugabo mwegeye kwa baramubi ngo ashike ati aho kuvuga ati njewe shitano zanisanzura aravango ya shitano ngo azayideburiye. Ariko debriage buriya yavuzeho ariko no kwisanga navyo ninka muntu na wa debriage ahuza wideburiya daboro ni nahantu uzi ahantu tazi uzurinda ngo baguservire, ariko ahantu uzi uri deburiye nukuvuga ko nahantu ba wisanzura. Ngunda guca imigani cyane, ari umugani bazavuga ngo gusara kwiza ngo nugusara uzi imisozi usariramo. Yego buriya nubona urasaza ariko ugasarira mu misozi itari yiwanyu cyangwa utazi ho kwa mugizurigita nuvuga ngo wowe buraburundu, ariko iyo usaruza imisozi ubuzi ngo ndamamanuka kano karenge nibanyirukaho ndama ngoronzoka nijire mu Kamina nambuke gwerera ndengere wenda kwa Kabunda ningera kwa Kabunda ari hejuru mu biti nama ndyama nihisha. Ubundi ga uwasaze bisasi by'iwanyu nibyo nyine nkubwira ngo buriya gusara kwiza nugusara uzi imisozi usariramo. Bishatse kuvuga ngo abarundi basaze nabi. Nshatse kuvugira ngo twari dukuriye ku ijambo waruvuze ngo y'umukwe ngo iwe yagiye ngo kwa sebukwe
ngo yamabwira ngo iwe ngo ndaza Niko baravuga ati hano jewe nzane debre. Rero natwe hano mu kirambi ca Mibunda TV1 ndetse turashaka ko wisanzura. Nukuvuga ngo ni wanje. Nuwa ngo nugusara uzi misozi usariramo. Naho niyo nashatse ko. Oh, sawa. Abantu bose mutarakora subscribe kuri Mibunda TV1. Murabona mwaradukerereje. Tuba tukira aha ngaha, tuba turi kuri kiwango ya juu. Abantu baturebera kuri Joshua Entertainment ariko bataza hano ngo bakore subscribers kuri Mibunda TV1. Ese mu byukuri mwebwe niba muzamunezezwa n'ibiganiro byacu ariko mukumva mutodukora subscribe ngo mutuzamure muzamumva muzamubikora neza. Ijambo kuba dukurikiranye mu magambo 3-5 nshimiye buri wese udukurikira kuri Mibunda TV1, Rugenza TV, Joshua Entertainment ndetse na Joshua TV1. Mwe mudukurikirana 5-5 kuko twabibasabye ni nayo mu makuru n'ubundi mugenzi wanje twari kumwe makuru twari kumwe ariko twarimo tubabwira ngo mukore subscribe kuri Mibunda TV1. Ejo nabonye ari undi muntu nawe washatse kuzana kavuyo kuzukuri numva avuga ngo uzaniti kugute Mibunda na Rugenza na Joshua uzaho bamenyaniye kutamuvuga sinenda muvuze mukinigane wenda nani nibagiwe ariko ntatiko turimo turabiyamye abantu binjira mu masaha natara yabo rwose muzamuyirinda ngayo nguko uko byifashe mwe mudukurikirana 5-5 turi tariki zine z'ukwezi kwa 12 2025 reka twinjire makuru y'ukuntu byifashe hari wewe niwe uhazi amakuru yacu y'ubu nyine tugiye kuyahera n'ubundi hari ya Rurambo hodi halo yego amakuru kwameze hari intambara yariri kugasha kugasha ni hejuru ni imisozi yunamiye Kaziba yego none aduyi ntiyabakiza Rurambo yose ngo heze amarango ya Rurambo yamosoye amanuka aho bita mu Gishari. Nukuvuga ngo ni imisozi uciye Rurambo mu mbavu uzomanukira hehe hano zarangara na zarubarika babarwanira. Nukuvuga ngo nuri yaduyi waruturutse hariya n'ubundi barundi bahunze twababwiye ko barabakonera ubu nyine bageze mu Gishari niri muri muko barakomeza gusa barabakurikiye. Ariko ibaza umurundi wayihunga akaza gwa kuri ari amabuye nta kintu na kimwe hayagwiraho karagwa aziriki karasha yokoriki kwari cyo kibazo tubaza yego ese abarundi bo ntibabaza president wabo aboryi bo ndiborya duke abakaryama kare turabizi urubwo Burundi burakenye pe nta kintu kiburimo ariko kameme ndiworya duke ngo uryame kare kuvuga ngo urye byinshi bituma gatwe gacika yego bari abagendera ko mbo gisirikare ni oda ariko kandi yoda ariko kameme nabo bafite reality bakavuga ati no numvise ubushize ko president wabo ndamuciye mu ijambo ngo abanze kuja ku rugamba yabahaye igihano cyo kuzenguruka Burundi bwose bamaze umwaka babaze kugati n'amaguru ya kuko amakuru ameze Rurambo hariya hejuru mu Gishari ko barabasheringa bahagaze hano mu Karango mwirango rya Rurambo imbere uzamanuka ujabutse Ruvubu hejuru mwirango niho hari imbu ntibasheringa hasi mu Gishari ko baragenda riri muri mu gusa uwayugwa karagwa kuibuye rimwe akarenga kuri 3 ukuvuga ngo mukandi kanya abo mu Gishari ga bwana Rugenze butahazi mukandi kanya barabahuza n'abara baruvunge baraza guhurira n'ubundi hehe barahurira hari azanani barahurira hari kugegera yego kuko aduyi wese abarundi ko bararwana bashaka bari kuri map tibaresist ko bararwana bashaka inzira izabahurutsi wabo nukuvuga ngo babarasikaziba barazamuka ngo baje kurenga ari haruguru n'ubundi babona ntibikunda niko kumosora Gishari umosoye Gishari uba orangiza plaine de la Ruzizi yose za Kamanyura za Gatogota za Ruvungi uba harangiza hasi none bakagenda intambirira kugira ngo ntibobe bakigiye Kamanyura ntibogenda Gatogota hafashwe ntibogenda Ruvungi rimwe amasasu ko aho ntibaja mu rubari ntibamanuka ari ya Zandorera ntibamanuka mu rubarika ko baragenda intambirira bashaka uko bazahuruka za Rubanga ngo bahereze inzira ija bwegera kiragihugu ni kinini kiragihugu ukoga ko namasa no haure buko babagenda oya wewe ga hariya niho nuturango babahunga ko ntamantu hariya niho waragiriye inka
hariya ni muhira turahaza ni ukuvuga ngo aduyi ni kujya twababwiye harwana impamvu barwanira ntayihari ko nukuri nta mpamvu bafite tukaba tumanuka hano hepfo ga kuri denominateur commun ni hariya kaziba ibyukiyemo amasasu menshi ariko ukagira atoye amasasu ameze gute ni ukuvuga ngo AFC imaze kubakubita hariya baracanganyikiwe bagenda bamwe bari ko bahunga uruhanda abandi donc bahunze nka kujya kwamaze mu gishanga batatanye niko kugira ngo baragenda baza kwiyorganiza ngo barebe ko bashobora kujagaruka gutera ariko n'ubundi byabwiye ute n'ubundi byababereye amabuye ko bararaswa ntibafite ufite nta mpamvu ituma barwana nk'umuntu warwanira ikaziba daburo karwana karashaka koreke oya nikindi bwana munyamakuru wenda ariko dukomereza kuba dukurikiranye hirya no hino nukuvuga ngo kaziba bari barirukanse ingabo z'abarundi n'ababembe n'abafurero aribo bazalendo n'abasharishari bavanze n'interamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 nukuvuga ngo bari bakoze izo bita communication indaki bama bazuzuza kuri uriya musozi n'ubundi ukikije nuza kaziba yose bari mu ndake bari bazimaze mu minsi 3 nukuvuga ngo noneho barasa gutya bakongera bakinjira mu ndake niyo strategy bari bakora ni nayo strategy n'ubundi ejo abarundi bari bakoresheje hariya n'ubundi za Ruvungi bakoze urukuta ngo barangiza gukora urukuta runini barucengezamo iriya uko rugenda urukuta ruva nkaha tuvuge nkaha nanuzana no mu mujyi rwa rukuta bagenda barushiramo basiga amaso y'imbunde noneho umuntu akaza kurasuta umureba hejo ngo bagire gutyaga ubwo rukuta bararubonye ariko ibintu babakoreye muri iki gitondo bwana munyamakuru turaje tuyagereho nukuvuga ngo ari kaziba bakoraga iriya communication noneho abana bahitse isezerano intare za Sarambwe n'Amadubu barabati no kuva ngo tubashobore neza tuzenguruke muceceke muzenguruke gusa ari bazoza barasa mwiki ibo bari mu ndake turazibasoramo n'ibintu bibiri baricwa n'inzara uswate azozugerageza kuzamura gatutu karase nukuvuga ngo urugamba rwabereye hariya bwana munyamakuru sinzi niba twokumvisa abantu wenda banze ukomeze nuko ubu twatuvuga nariya muri ya misozi n'ubundi yakaziba umwanzi baba mu discipline bidasubigwaho n'imbaraga nyinshi n'agasuzuguro kenshi banze ko umurundi azongera kugira ijambo muri ya misozi ko bavuze ko baratuza yavuze ngo mu minembwe karere gushakayo ngo Red Tabara ngo nico gituma ngo babasha mu minembwe na hari kazi base ya Red Tabara suko mahimba y'abanani yo nuko tukaba tumanukiye hariya mukamanyura ejo habaye ikibazo chama misile barimo batera ejo n'abantu babonye bavuga ngo Kamanyura yafashwe ni gihe ba installe misile ni na mabomba agenda kure cyane andi ndetse akava hakurya mu rugombo bayatera hano mukamanyura ubu nyine bwana munyamakuru tukubwire uzi inzoka ya Mosi inzoka ya Mosi ngo Farao yagaragaje yaravuze ati mucuri inzoka bati natwe turacura izindi iya Mose ngo ikame butoratora ubu nyine ko baratera ubu nyine nugutera igisaso yanzuka ya Mosi kamigira ikamicakira ikatumira nukuvuga ngo ubu nyine bamaze kubona ko misile zabo zo guhahamura zamaze kubonega umuti systeme yo kubimira yamaze kuhagera bisiru wirestare ngayo nguko uko byifashe muri Plaine de la Ruzizi nukuvuga ngo abarundi birukanse imbundi yari komeye cyane imitutu 5 nimbunde irasa passepartout irasa hafi nakure nimbunde yarishinzaho bita ari yaho bita mu Kibitoki nukuvuga ngo kirarasa hantu nukuvuga ngo abarundi bico bakora nugusheringa nukuvuga ngo ibo ntibazi ko barakora systeme kamikaze kuyahura ni nka kurya ko niba warabonye intambara kabiri y'isi ija kurangira niyo abadage bakoresheje ziriya ndege zidafite abapilote ikama yiyohera niho harashwe n'ubundi ari amabomba Hiroshima na Nagasaki nukuvuga ngo niyo systeme n'ubundi babakoresha ira systeme kamikaze niyiriho
ni ukuvuga ngo noneho ko baratera amabombe akaza akagwana mu baturage ko barahamura abaturage bari hano Kamanyura ndetse hari n'ibisasu bimwe bizamuka bikaza bikarasa ku Rwanda ariko u Rwanda ntirukogwaho ni ntayega Yesu ni kinyabiziga ndakumikwa ni ukuvuga ni ingabo idategwa mu bitugu uzi gituma abarundi barasa kuriya ibo gushira kwa Kongo ntacyo babwiye gushira kwa ngo tacho icyo bakeneye nukubona umugati wa icyo bakeneye nukuvuga ngo barasa amasasa 5 bakayakarikira ngo amabomba 5 bakayakubana amafaranga yego kandi bakayakuba kuki sikwibeje kiranguzo nibeje kugurisha nimba ibombe rimwe rigura amadolari 500 kongera atanga 5,000 bavuga ati twateye ibomba rimwe ubu ngubu dutegere twabonye ngo amabomba ngahe 100 nukuvuga ngo ubu ni guerre commerciale ariko rero hakabaga rero n'abarwanira impamvu ari babavugira ati twende dusheringa turashaka kugera aho muri gusa bwana munyamakuru ico nazo nabagurana nijoro babimenya babonye Ruvungi bayivuyemo nuko bizaba birangiye dushobora kujibuvira tunyuze Bujumbura neza kandi imbaraga z'abarundi ntugeraga ngo arasigara izindi ntiziriya zose imbaraga zose ziri hariya bananiriwe hariya bajana n'abariya ba FRDC bose ubu nukuvuga ngo babwiye ngo nibabona Ruvungi ivuyemo bazoje guhagararira kwa Melchior Ndadaye bashaka ukunda uburi utudege niba tuzobaje kubatura muri Tanganyika niba tuzobatura iwa Bora niba tuzobatura Kinshasa kuko barashukitse ikintu kiriko bwana munyamakuru ubu twatuvugana kuri front line ku rugamba rw'imbere ibintu birakomeye cyane aho nubundi intare za Sarambwe zavuze ngo tugomba kudiscipline umwanzi tutitaye ngo ni muremure cyangwa ni mugufi tutitaye ngo afite amajigo cyangwa ndayafite tutitaye ngo areba imirazi cyangwa areba neza turadiscipline umwanzi mu buryo bwose bufatika kandi urebe ukuntu no ntambara imeze Washington President Donald Trump yahamagaye abakuru b'ibihugu harimo President Ruto hakabamo President Ndayishimiye hakabamo President Kagame na Gisegeti abo bose bagiye kwiga ku buryo buryo bw'amabuye buryo bw'ubucuruzi uko amabuye azoza agenda n'ahazoza acururizwa ariko ikibazo cy'intambara barakigarura Qatar yego ntikivugirwa hariya ngo muzu bagiye kuganira na amasezerano bita ngo ni le convention économique z'ubucuruzi n'inganda bubaka inganda hehe ni hari umutekano ni hehe mwese mu accessinga nuvuga ngo ba president Ruto ko barashaka ngo zubakwe hano ubu Burundi nayo karashaka ngo uruganda rwubakwe iwabo undi nayo karashaka ngo nukuvuga ngo Kongo imeze nka kujya wari wabona intare zatanyaguye nk'impyisi imizitwara igice cayo niko bayigira Gisegeti nawe arahagaze ntahaye amenye igihe cigwa ko harigwa gutanyagura Kongo kandi noneho bamara kwiga gutanyagura Kongo bakamubwira ngo turaguheza imbunde n'abasirikare abasirikare baguhereza ese wewe iyo utekereje abarundi ni imbabazi bagufitiye kuguheza abasirikare bo kwica abaturage bawe ikindi table de négociation ntabwo yabuze iyi bo dialogue intercongolais y'abakongomani bonyine kuri bonyine yari kuba yararangije ikibazo ariko ushaka solution yarayanze amaze kwanga ko abakongomani n'abakongomani bavugana akenera ko bavugana abakongomani n'abanyamahanga kugira ngo ahore mu ntambara azahore ategeka kuko umuvugizi wewe Patrick Muya yaravuze ngo bafite 80% y'igihugu barayifite ati ni 20% gusa niyo iri mu rusaku tuzokomeza duteze 20% muri iyo ubutegetsi bugume bugire gute bugume bukomeye ngayo tugana ku musozo nkuko wari ubivuze bwana munyamakuru reka tubabwire Katogota ubu twatuvugana ku rugamba rw'imbere ubu nyine ko rwahananye kabisa ubu ni mututu kwa mututu bari hariya urenze n'ubundi Katogota ko bararwana berekeza Ruvunge bwana munyamakuru ubu ni urugamba ruri ni amfase nukuvuga ngo umuriro watse akagabo gahimba kandi katarado kandi Ruvunge umuti wayo urahari urinde bano baturutse mu irangara babamanure baraturuka Ruvunge inyuma niba ituruka inyuma barabasigaye hagati kiraro ca Ruvunge camuka kubwira barabasigaye hagati nukuvuga ngo azaba bakupse nukuvuga ngo yego barasigarana
relation bashobora kugirana n'ababo ni ihuza ruvunge umwe aruhuza ruvunge n'u Burundi ariko kandi nabyo baraza guhunga kuko intambara ntabwo ari akabumbu oya ikindi tubabwira abarundi bari hariya nuko uretse sharing frontline abasirikare babo ngo abazarendo je barabakumanyije urabona barabakumanyije kakujya kwa bakumanye nani kwa basora imisoro ngo ikintu babakoreye nga kurya watanze urugero iriya nzoka ya Mose ngo Farawo yabimenye ngo yari magira ngo ibintu byose ngo n'inkinzira isanzwe ngo abaza gukoresha inzoka biranga ngo agera akoresha amagare ngo yaka umuriro ngo agira ngo arambuka inyanja itukura ibyitanga inzira isanzwe ifarashi niyo yari ihetse biba bigwa niko bimeze ngayo nguko andi makuru turakomeza tuyabakurikirane 5 kuri 5 dusaba abantu gukora subscribe kuri Mibunda TV1 Joshua TV1 ndetse na Joshua Entertainment naje Rugenza TV aho hose mukora subscribe turabibasaba nga badukurikirana 5 kuri 5 amadu wimurenge intare za sara